Abusiafo mam good morning. Eba great Kotoko GH so. And then person me de ade bi kire mo ha sei. The course wo oboase no. But you betimi subscribe, betimi so follow or comments betimi about comment section no abone etimi grow this channel together. So we had the course sisi ha sei na. Hane after the match na Kotoko players ni ye say omo kotia omo supporters no. On say ha sei no say enkofo bi atutu nsuo. So who were those doing that? Because many sure say Asante Kotoko supporters and na saa de no ho no because team any game many sure na say wetin say planting bi say omo pese omo ye na Kotoko ye ban Kotoko free Linkrin Sports Stadium. That's the whole thing. Sana me hunu say planting bi omo ye pese Kotoko ye ban Kotoko enye BBNT because team any game team winning game then the beba ama ne supporters say omo kotutu nsuo or park so e dey abro omo ankasa players or pitch ne so. Does it make sense? It doesn't make sense. This means that enkofo bi na ehase a omo ye sa enema no e ho honom eya ni nyina no emoa ema Ghana football enkoso enko nanim so atiase say oboasefo ni bi na mo ye sa omunya sa de no na emoa ensem fata Kotoko ba oboaso no aboa ma sisi no economically no eboa omo motonton niema e stadium ho eni teso bi oton niema ho bia no ono so enya ne share e honom so atiase eya menta se ebinum eheda etimi ye niema bi sei se be ya se Kotoko no se be sei Kotoko free or the say Linkrin Sports Stadium a menyini se eboa na esaso efata so eya eni kwase so sa ne manema no so ha sei kura ni kwase so ni kwase so tina the Americans so atiase eti eya ni kwase so ne manema bi so sa se be ya eya emoa ma ya godie no entimi nkoso misam fa ba ko bi so enkyere wo ha sei hade wo ha sei o hwe hade wo ha sei hwe ho amuni so hwe de ekoso wo ha sei ya enkofo bi so etoto ebo wo ha sei enkofo bi so etoto abo ese omo de boro Kotoko no Kotoko bass no supporters ne bass no we no emi say video na ama so hu etina de ekoso o oboase Linkrin Sports Stadium adano itumi say eniema antwa yi e ho no ma eni kwan say yesoso sa ne manema no so eyensenhunu na binum kodi ne ho no no eyensenhunu pa na binum kodi ne ho no sa adano na nkatima wawe ne de how say okotu nsu edebro ni players so atiase ni nyina no yemfa no ways to say sa ne mo nyina be free football mu na egu football ne mu ase hwe ho am na tutu nsu ba park ne so no ho am na tutu nsu ba park ne so. This means that nkofu bi na ashe da pese omugu Kotoko ni mas na yi Kotoko free stadium ye ban Kotoko so atiase katima wawe ni game die ebeye dan na ne supporters akotutu nsu abro o mankasa players a omotima win game dem mo kebeye dan we enya kwa enim gwase ma ye nyina medem asese ma team no ahwe shalom peace bye bye.